And what the fuck? Okay, čekaj. Čekaj, tišina. I onda sredim kosu, kritična sam. We's gonna start, bitch! Ok, to je bilo moje vrištanje zato što bukvalno... Jebeno! Vratila sam se. Možemo li da tapšemo? Ukoliko ne znate, ja sam sjebala nogu i zato me nije bilo koliko god meseci da me nije bilo. Od 1. aprila me nije bilo. Zato što sam 1. aprila sjebala moju cenjenu nogu koja je sada dobra. Ali, osim toga, ćao, deco moja, kako ste mi vi ovog divnog dana? Ukoliko niste prijavljeni, prijavite se, jer sam se ja jebeno vratila. Patila sam, vi ne možete da razumete zapravo koliko sam se ja smorila jer nisam mogla snimiti, jer se nisam šminkala i to zvuči tako retardirano, ja sam svesna. Ali braćo, ja sam postavila na Instagram kao u fazonu šta hoćete da radim, da li hoćete da reagujem na svoje stare klipove, nisam stavila story time, ali ukoliko hoćete story time o tome kako sam sjebala nogu, pošto je kao cijela jebena priča i cijela jebena situacija, to ili ovo ili šta god, šta hoćete prvo, nevažno jer ja želim oba da uradim. I jedna od ponuda, od opcija je bila kao Q&A. Radim Q&A jer je najviše ljudi glasalo za Q&A, tako da to radim. Gladna sam i moram da uradim ovaj video pre nego što nestane svetla, jer sam jebeni retard, zato što sam ja odlučila da mi se snima fazom pre 3 dana i dođem sada i kao... Ali kao, jel mi uopšte puna baterija da otvorim kameru i ona kao full. Kamera dođe i kaže mi zato što, zašto, Anđelija je retard koji nije stavila da se puni i onda se bukvalno punila 100 sati fazon jebena kamera zato što sam ja jebeni retard. Razumete? I sad sam u fazonu kao well fuck me, right? I bit ću hella iritantna danas. Zato što sam raspoložena da budem hella iritantna danas. Jer jebeno počinjem ponovo da snimam. Bukvalno sam se smorila kad god bi mi neko poslao kao u fazonu šta ti nema kao vrati se, nedostaješ mi nja. Ja kao i meni jebeni YouTube nedostaje i nema me zato što sam jebeno pederčina koja je glupa koja je sjebala jebenu nogu. Tako da, da, vi ste glasali na Instagramu, tako da, ako vam se ovo ne sviđa, suck a dick. Zašto se zoveš Anđelija? Biram ih random, tako da kao. Zovem se Anđelija zato što mi se baba zove Anđelija s majkine strane, to je ona klasična srpska priča. Trebala sam da se zovem Teodora, spremite se sad za ovo. Sveta. Zašto je moj čale odlučio da bude mim pre mima, jer je bio u fazonu, rođena je Cveti kao, i onda na Cveti, kao Cveti su praznik, ako ne znate, kad se umijete u cveće. I kao, aj se zove Cveta, ili kao Anđela, ili kao... ili Isidora, jedno od tih. I onda su bili u fazonu kao... Zamislite mene kao jebenu Cvetu, znači roknuli se. I onda su bili u fazonu, okej, baba, Anđelija, je carina, stoga ćemo da je nazovemo Anđelija, kako bi ona bila carina i kao... Dobar dan. Savjet za nove youtubere, ja mislim da ja sa svojih 1000 i ne znam koliko prijavljenih, apsolutno ne trebam nikome da se dajem savjet, zato što sam ja vrlo kao niche. Nisam osoba koju baš svi goti. Tako da, ne znam da li ja, koji dobijam toliko hejta da mogu da ga serem, trebam da dajem savjet. U suštini, postavljaj često i kao budi kakav ili kakva jesi. Nisam vidjela da si žensko ili muško. Glavno, kakvo jesi. Šta god da si, bukvalno, budi ti. Neće da se smanjuje osvjetljenje, nek mi smuši kurac. Čim se najviše ponosiš? Sobom. Pod sobom. Ne mislim sobom gde mi je krep, jer nju moram da renoviram jer izgleda kao jebeni trash. Ali sobom. Kao ovom personom, jer sam jebeni car. Šta misliš o modifikaciji tijela, piercinga i tetovaža? Živim za njih. Iskreno da nisam pussy
bila bih cijela u piercingima. Planiram da radim na ušima sigurno u nekom trenutku kad budem skupila ono što ljudi skupe i onda budu hrabri i ne bivaju pussy. To, a tetovaže, ne volim one koje ljudi rade iz mima, ne volim ono kada ljudi urade glupu tetovažu zato što jer zbog toga ljudi imaju glupa razmišljanja o tetovažama, ali kao kada ih radiš zato što su umetnost ili emotivno vezana za njih ili kao spiritualno vezana za njih ili kao emocije ili ta sranje neka, kao predstavljaju ti nešto, nekoga, dobro to nekoga nikad ne bih radila, ali kao content je ono nešto zapravo bitno, to razumem, ne razumem ljude koji su u fazonu stavio sam nešto iz mima jer je kao smešno što je loša tetovaža na meni koju ću, ne mogu, takve ljude, izvinite, ali ako gledate ovo i takva ste osoba, verujte mi, ako vam nisam rekla uživo, verovatno sam pomislila uživo da ste retard, ali sam zaboravila da vam kažem. Šta ti je omiljena hrana, piće, kontam da ne bih mogla živim bez vode, tako da je ono voda sa limunom i krastavcem. A hrana, fazon, brokoli s testeninom, tako neko sranje. How you doing? Oh, volim ovu osobu. Ho is doing real happy cause Ho doesn't have a fucking fucked up leg anymore. Znate, nemam sjebanu nogu više, zato this O is doing great. Ispiti mi počinju sljedeći tek u faznom septembru, tako do septembra mogu da živim, znate ono, haos, ludilo, razumete? Tako da, baleja, družimo se još i trudit ću se da u septembru također postavljam bez obzira na kao haos. Tako da, ono, Ho is doing great, bubu, fuck. Samo debele žene i rave. Stojanka si dalje, ja mislim, drži u životu. I to je nešto je bila sa Putinkom. I da mi je bilo u fazonu, i nije se da smo ništa stalno me slepala. Samo toliko, lagano. Kojeg youtubera ne gotiviš od naših youtubera i što? Ne gotivim jednog specifičnog jer je napujdan ko paun. Kad sam ga upoznala, bila sam u fazonu ti si prelep, to mi je prošao kroz mozak i onda je progovorio i onda sam bila u fazonu ubi se, molim te, toliko si pun sebe da je kritično. Gotivim sve ostale, najiskrenije, svi ostali su mi gotivni. S Ružom nisam ništa posebno pričala, ona je samo kao postojala i gledala u telefon, tako da kao ne dam ništa ni protiv ni za ribu. Ona riba, jao, kako se zove, fazon Lindsay nešto, ona je car. Crtiše mi fon na 18%. Fuck, marry, kill, Lazić, Nika ili Đota. Ko je Đota? A Đota! Ne, neću. Bož. Da li se vidi da moj rade u grejanju? Okay. Da li je ikada ok oprostiti prevaru u vezi ni malo? Ja nikad ne bih oprostila prevaru, bukvalno kao pipneš drugu osobu na prevarljiv način, gotovo odjebi, slobodno puši kurac i poželjno od te osobe tamani da ga nema. What the fuck? Kako neko može da izgleda ovako lepo, bez šminke i pola obrve? Koji moj devojko, jesi normalna? Genijalno pitanje. Nemam pola obrve, imam 2 polovine obrve, znači pola i pola. Imam vrlo kritično, imam suvu kožu, koja se sada sredila inače. Ne skroz, zato što vidimo ovdje situaciju i tako sam po celom telu. Bukvalno izgledam kao jebeni dalmatinac bez šminke, tako da ono, daleko od savršenog izgledam. Imam mnogo mala usta, tako da kao... Kako bi opisala svoju odeću? Kontam stil. Intimidating, crno, tamno i androgeno, najčešće. Da možeš samo jedan brand da koristiš za šminku koji bi izabrala Essence. Čiji content ti je... Ne, NYX, oni imaju najviše. Čiji content ti je omiljeni od naših youtubera, kako se zove? Čoda. Šta misliš o Baka Prasetu, najbolji mataj? Najbolji ortak je baš gotivim, zašto su bili baš fini kad sam ih upoznala. Nisam prijavljena sam im, ali ne sjećam se da sam gledala neki njihov klip skoro. Baš su bili fini kad sam ih upoznala, bukvalno najfiniji likovi, ovaj drugi. Ovaj lepi, on je bukvalno predstavio se i onda je htio da priča sa mnom, ali ja sam bila previše awkward jer je vrlo awkward kada ne znaš nikoga i odeš na žurku, odnosno na blejcu i baš je jezivo zato što kao
a kao vi, nikad nisam pričala s vama ni preko poruka i svi ste tu i ja sam outsider, a vi se svi znate i vrlo je čudno. I onda kao on mi se predstavio i htio da pričamo, ali ja sam bila vrlo awkward i onda je on otišao. A ovaj drugi zdepasti, kako se zove? Filip? Ćofi? Da, Filip. Ok, Filip je baš bio fin, seo je sa mnom i sa mojom drugaricom koju sam dovela i kao bleo s nama i probao i onda priča s nama i onda je skontao da prosto nema teorije jer smo previše bile kao bukvalno u fazonu mi ne pripadamo ovde, ne, i onda je uradio bumerang s nama i otišao. I bukvalno se vidi na nekom videu, da sam kažem starih ortaka, najboljih ortaka, kao u fazonu, vidite mene i vidite moju drugaricu, ali bukvalno nema šanse, bukvalno ne bi imalo šanse da se komunicira sa mnom u tom trenutku. Za baka prasta, brate, cool. Nije moj žanr, gledam ga, bukvalno svaki video gledam i upaljene su mi obaveštenje za njega, a on je ono, gledam ga kad nemam šta da gledam više. Ali kao gotivan je lik skroz. Smash or pass, lazy, smash as fuck. Get that YouTube Jumbus revenue. A ona njegova pesma, oh moj bože, a njegova tetovaža, oh moj bože, a on, oh moj bože. Jel se više družiš s devojkama ili muškarcima? Družim se sa oba poprilično najiskrenije, kao... Ne znam, bukvalno znam previše ljudi, ono, bukvalno... Verovatno sa ribama, ali kao, nemam pojma, ono, družim se sa oba baš. Nameće se egzistencijalno pitanje da li je gej pratiti ovaj kanal, Težinka da. Vrlo je gej pratiti ovaj kanal. Jesi li ti pod uticajem Slatko od Dunje, pošto imaš neke njene pokrete i način izgovaranja i onaj smiley retardiran? No hate, rijetko da poznajem devojku koja je ovan, Aries power. Gotivno, jesam. Slatko od Dunje, ne, brate, bukvalno ne gledam jer nisam sigurna uopšte koja je ta riba. Jedina youtuberka naša koju kao legit zapravo gledam kad ne napravi video od 15 sati je ova što pišti, što je mnogo srećna. Vina, ali daleko sam od ponašanja kao ona. Mislim da je to to. Ko mi šalje poruku koji kurac? Ukoliko vam se svidio ovaj video, puši kurac. Ne volim ovu gotivnu, ne volim ovu ribu koja se javila. Zašto sam rekla ne volim ovu gotivnu ribu? Ne volim ovu osobu zato što je retard. Ali, ne znaš ko si jer je grupni chat. Ukoliko vam se svidio ovaj video, komentarišite, lajkujte, prijavite se, zapratite me na Instagramu, meni su prvo meni stoji u ćošku sve vreme i prijavi se zato što je to isto također u ćošku, samo suprotno verovatno. Drago mi je što sam se vratila, vidimo sledeće nadalje.